Ni kenshi na kenshi ugenda usanga mu mpande zigiye zitandukanye hagenda haba impfu nyinshi zigiye zitandukanye, ziza ziteye akababaro. K'uno munsi rero hakaba hari amakuru avugwa mu gihugu cy'abaturanyi, aho umwana wa minisitiri w'intebe yaje kwitaba Imana azize amazi. Twavuga ko ari akana gatoya kakiri gatoya kaje kwitaba Imana ubwo kaziraga amazi yo muri pisine. Umwana wa minisitiri w'intebe w'u Burundi Liyetona Jenerali Gervais Ndirukabaca yitabye Imana aguye muri pisine yo mu rugo. Amafoto yagiye hanze y'uyu mwana wapfuye agaragaza ko yari akiri mu gihe cy'imyaka iri hagati y'ibiri n'itatu. Iyi nkuru ikimara kujya hanze, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yihanganishije umuryango wa Liyetona Jenerali Gervais Ndirakubuca ku byago wahuye nabyo byo kubura uyu mwana. Twavuga ko rero mwamwe bantu nk'uko mureba hano ku mafoto, ari umwana ukiri mutoya cyane waje kwitaba Imana azize pisine yo mu rugo, dore ko uyu mugabo yari yarubatse pisine mu rugo abana biwe bagendaga bakogeramo hano mu rugo. Bityo rero amakuru atari meza yagiye hanze buryo butandukanye, akaba avuga ko uyu mwana yaje kujya muri pisine aza kurohamamo, aribwo yaje guhita yitaba Imana. Perezida w'u Burundi mu kwihanganisha uyu mugabo yakomeje agira ati: twakiranye umubabaro inkuru y'incamugongo n'urupfu rw'umwana wa nyakubahwa minisitiri w'intebe. Mu izina ry'abarundi bose twihanganishije uyu muryango. Imana ibahe kwihangana muri ibi bihe bitoroshye kandi inabahe iruhuko ridashira umwana wacu. Twavuga ko ari amagambo y'ihumure yatanzwe na Perezida w'u Burundi, akaba aribwo yaje kuyacisha ku rukuta rwe rwa Twitter ubwo yafataga mu mugongo uyu minisitiri, dore ko babana no muri guverinoma. Muri Nzeri 2022 nibwo Liyetona Jenerali Gervais Ndirakubuca yarahiriye kuba minisitiri w'intebe w'u Burundi, akaba yarahoze ari muri polisi y'icyo gihugu ndetse yari na minisitiri w'umutekano n'iterambere ry'abaturage. Twavuga ko rero ari inkuru yaje kujya hanze, dore ko abantu benshi bagiye bavugaho byinshi bitandukanye, dore ko uyu mwana aje kwitaba Imana akiri umwana mutoya cyane. Twavuga ko rero ari umwana ugiye nyuma yo kuba ayishwe n'amazi, dore ko bivugwa ko uyu mwana yaje kugwa muri pisine akabura uwaza kumukuramo. Mu yandi makuru, Uganda igiye kohereza abasirikare bo mu ngabo za EAC muri DRC. Ubuyobozi bw'ingabo za Uganda bwemeje ko bugiye kohereza abasirikare mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Uganda UPDF zemeje ko aba basirikare bazoherezwa mu mpera za Werurwe zikazakorera muri Rucura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu wa kane, Colonel Mike Walaka wo muri UPDF yagiranye ibiganiro na guverineri w'igisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Liyetona Jenerali Constantin Ndahimana,
amwizeza ko abasirikare ba Uganda bazoherezwa mbere y'uko ukwezi kurangira. Abasirikare bazoherezwa muri gahunda yashyizweho n'abagaba b'ingabo bo muri EAC mu nama yabaye kuwa 9 Gashyantare 2023 hano muri Nairobi muri Kenya, akaba ariho iyo nama yaje kubera. Kugeza ubu Kenya n'u Burundi bimaze kohereza abasirikare muri DRC. Yagize ati tuje gufasha n'abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru na DRC muri rusange kugira ngo amahoro abashe kugaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Inama yo muri Gashyantare yayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Pierre Niyongabo, igendeye ku y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Yasabye impande zihanganye muri DRC guhagarika imirwano, imitwe yose yitwaje intwaro ikamanika amaboko. Iyo nama yanemeranyije ko ku buryo umutwe wa M23 ugomba kuva mu birindiro wafashe hagati ya 28 Gashyantare kugeza ku itariki 10 Werurwe 2023 ikava mu bice bya Kibumba, Rumangabo na Karenga muri Kirorirwe na Kicanda hagati ya tariki ya 13 Werurwe. Akaba mu bice bya Kinshasa, Bambo, Kazaloho, Togo, Mabenga naho hagati ya 23 na 30 Werurwe. M23 ikava mu bice bya Rucura, Kwiyanja ndetse n'ibindi bice byose yagiye ifata. Iyo nama ni nayo yemeje uduce tuzoherezwamo ingabo za EAC LAF, aho ingabo z'u Burundi zigomba kujya mu bice bya Sake, Kirorirwe, Kicanga, iza Kenya zigakorera muri Kibumba, Rumangabo, Tongo, Bwiza na Kishashe. Mu gihe ingabo za Sudani y'Epfo zigomba kujya mu duce twa Rumangabo zigakorana n'iza Kenya, naho ingabo za Uganda zikajya muri Bunagana na Kiwinja na Rucura na Magemba. Uganda isanganywe abasirikare basaga 1000 mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa EDF muri Uturi. Twavuga ko rero ari amakuru yagiye